vhathu vhane vha nga zwi believe and ri vha tshi zwi believe vha ri mini nga hazwo. Yeah, like muthu ane akho uvasesa mulilo ndi Rita ukho approacha SABC livunga hela ndila yonga una ndwa and nne ndiba ndisina ndwa ndiba ndichikolo diitela joke and at some of the point musi Rita achi pressa ngayo ndila ndipo for uba achi kototo dito ngari times ne umudzimu wanga kana uanchoisa ngokunzwa ndikwambori ndono diita joke nga bathu banji bopambana naho bafona ramba sazwizwi like you are doing and since nechenda from a joke nga ene atutupfa bona complain yawe mara muthu ane avako complain ndi Rita ndothoma ndaita joke ya thavani nanepo radilwa ndari Rita risongolwa nenda ndikotoita joke ndamumbela pfarelo mara still adila ako continue zwo ndatozwo mini Rita ngori unandwa na nne let me continue doing my jokes ukozwana mara ene ngandeni na akhwamba ngondi kwambori peacefully awona na problem and na nitsa na problem naye atina problem na inili mara ke chimwe chifhinga arali kha musi chimwe chifhinga ni khona na rita divone zwino chimwe chifhinga vone songo to chimisa zala ngore nende vana ḓivhi tshithu ni ngomfesa amba apo amba ende lidzina utomba ngondo lishimala ubva kale vone nga so expect zwino little the lishinyali zwino ndo no swika nda kumulerwa ngo ḓo velela wone ni ngomfesa yeah ngo amba nga imwe ndene ndi kumfesa nga manda ende tina na problem na ene ari nei ndi do saukanya zwanga Rita ndi do to dilana naye personally ana stress eli shosho khadzi yabo rwini asongo vilera thina ma ai ana chapa na stress ende msendela na message as reply ndiri akani amakhadzi zvino recallwa bathu ndiko ranyabe ndikotoita bo trend mara I'm not fighting with you message kamini khaedzi la nomboro dzawe ngusi hedzi ai ari kamsi ngori ndo chinja phone thongo zvivona uri kamsi ndini no ina senda message thongo zwijera nṱha hai ndiko livwesa nga manda umfenela makhadzi ne okay ana stress sure